гады Вялікай айчыннай вайны на фронце і ў тыле працавалі амаль што 300 кінааператараў. Шмат з іх так і не вярнуліся з франтавых дарог. Па статыстыцы загінуў кожны 7-ы летапісец вайны, а цяжкія раненні атрымаў кожны другі. Аператары рызыкавалі жыццём, як і салдаты. У руках іх былі не вінтоўкі, а кінакамеры, і аператарская праца патрабавала не толькі прафесійнага майстэрства, але і асабістай адвагі. Дзякуючы іх кадрам, нашу гісторыю цяпер нельга перапісаць ці сфальсіфікаваць. Хто яны? Як здабывалі унікальныя кадры? Чыімі вачыма мы сёння можам убачыць вялікую айчынную? Плённы вопыт франтавых кіназдымкаў у пасляваенныя годы, на жаль, адышоў на другі план. Строгая нарматыўнасць у паказе жыццёвых рэалій познясталінскага перыяду падштурхоўвала хранікёраў да аднастайнасці і нават шаблону. Прыйшоў новы час, і гэты вопыт зноў спатрэбіўся. У 59-м годзе выходзіць антырэлігійны фільм «Праўда пра сектантаў-пяцідзясятнікаў». Ён створаны рэжысёрам Уладзімірам Стральцовым з аператарамі Уладзімірам Цаслюком і Уладзімірам Пужэвічам. Здымкі сектанцкіх пастараў і іх ахвяр з ліку простых палешукоў праходзілі ў раёне Пінска. Зразумела, з'яўленне прыезджых людзей з кінакамерай у гэтых месцах успрымалася варожа. Але без сапраўдных рэпартажна знятых кадраў маленняў баптыстаў-пяцідзясятнікаў увесь творчы план губляў мастацкую пераканаўчасць. Кінадакументы, здабытыя Цыслюком і Пужэвічам, амаль што ў баявых умовах не маглі не прыцягнуць увагі. Вельмі незвычайнымі яны былі для кінагледача. Кинооператор, в том числе и фронтовой, это все-таки полноправный соавтор режиссера и человек, который предопределяет в отдельных случаях конструкцию фильма в не меньшей степени, чем это делает режиссер. Потому что то, что будет снято оператором, то и будет исходным материалом, из которого будет монтироваться фильм. Он заведомый конструктор того полотна, которое будет создаваться. И он представляет себе ту мозаику, которую предстоит сложить, и уделяет внимание всем элементам картины. 20 рэпартажных кадраў таямнічага малебна пяцідзясятнікаў сталі змястоўным і эстэтычным стрыжнем фільма, прадметам гонару здымачнай групы і студыі. Здымкі вяліся камерай у сумцы з прарэзам для аб'ектыва. Это новаторский фильм в том плане, что он снимал материал скрытой камеры. И туда зайти к этим пятидесятникам было не так просто. Они никого не принимали, никого не пропускали. Я не знаю, чего ему стоило. Наверное, у него была потрясающая улыбка у моего отца, и он каким-то образом их расположил, и они его допустили. И все, что можно было найти в этом, ну, чтобы показать народу, что это такое, он, конечно, сделал. Кінанарыс атрымаўся настолькі цікавым і вострым, што праз год фільм атрымаў прэмію на 3-м усесаюзным кінафестывалі. А праца аператара адкрыла новую магчымасць для беларускага кіно – выкарыстанне скрытай камеры. Восень 1913 года. У сям'і працоўных чыгункі нараджаецца будучы заслужаны дзеяч мастацтваў БССР. Володя Цаслюк заканчвае мінскую чыгуначную школу і паступае ў маскоўскі тэхнікум цыркавога мастацтва па спецыяльнасці артыст размоўнага жанра. Пасля заканчэння тэхнікума яго чакаюць гастролі па краіне ў складзе дзяржаўнага цырка. Он ушел оттуда не потому, что там было плохо или еще что-то. Я так думаю, он вообще был очень пытливым человеком. И ему было мало простора. Вот там была арена, все это все равно было ограничено. А все-таки кино – это что-то бескрайнее. Асаблівую цікавасць выклікаюць рэпартажы, знятыя ў заходніх абласцях Беларусі. У іх амаль усё для савецкага чалавека было нязвыклым. І архітэктура, і прырода, і лад жыцця людзей. Адмовіўшыся ад сцэнічнага жанру назаўжды, Уладзімір уладкаваўся на працу ў сектар кінахронікі Белдзяржкіно на пасаду тэхнічнага сакратара. Праз 2 месяцы ён перавёўся памочнікам аператара. У гэты момант вялікую дапамогу ў авалоданні рамяством кінахранікёра Володзе Цаслюку аказаў ужо вопытны кінааператар Мікалай Страшнёў. Кто-то из старых операторов, когда он беседовал с ними, говорили, что пришел такой стройный, с голубыми глазами, такой, и сразу произвел впечатление. На мінскай студыі кінахронікі Уладзімір Цаслюк адпрацаваў да пачатку вайны. З канца 1939 года ўзначаліў гродзенскі корэспандэнцкі пункт. У зону адказнасці якога ўваходзіў і горад Беласток, дзе жыў сам аператор со сваёй маладой жонкой. Его поездка тогда туда была, как бы сказать, судьбоносной. Он встретил там мою мать. Там родился мой брат.
в 1941 году. Владимир Павлович Цислюк сложился как оператор в середине 30-х годов на Минской студии кинохроники именно в тот период, когда главным для студии было создание ярких, мощных, жизнеутверждающих, железными связями, связанными с жизнью республики, с нуждами республики, хроникальных сюжетов. Он снимал совершенно фантастические сюжеты, и часть этих сюжетов сохранилась на тех предприятиях, на которых работали белорусы Гродненщины. Массу других интересных производственных сюжетов, посвященных социокультурному развитию. Вот для всего этого крайне было нужно хроникерское мышление, хроникерское видение и, если угодно, хроникерская чуйка. На трэці дзень вайны, каб не трапіць у нямецкае акружэнне, на спадарожных машынах Цыслюк адправіўся ў бок Мінска, а адтуль на Оршу. Знайсці сваіх калегаў у сумбуры першых дзён вайны аказалася нялёгкай задачай, але доўгачаканая сустрэча адбылася. Цыслюка на шляху з Беластока да Мінску некалькі разоў затрымлівалі і правяралі. Уся справа была ў яго занадта элегантнай, амаль што буржуазнай вопратцы. На пошукі сваіх калег ён адправіўся ў лёгкім дэмісезонным паліто заходняга крою і капелюшы. Ужо ў ліпені 1941 года Владимир Цыслюк разам са сваім калегам па мінскай студыі Михаилом Беровым быў уключаны ў кінагрупу заходняга напрамку, якую ўзначальваў вопытны расійскі дакументаліст Владимир Яшурын. Менавіта ён уваходзіў у абмежаваны круг савецкіх дакументалістаў, якія яшчэ да пачатку вайны валодалі вопытам фронтавых здымкаў. Яшурану давялося здымаць хроніку італьянскай інтэрвенцыі ў Абісінію і савецка-фінскую вайну. Яшурын добра ведаў, што ў першую чаргу трэба забяспечыць мабільнасць аператараў, мець рэзервовы транспарт, а таксама ўсталяваць кантакт з армейскімі паліторганамі, якія ведалі абстаноўку і маглі накіраваць на перспектыўны участак фронту. Што датычыцца непасрэдных калег-хранікёраў Георгія Баброва, Анатолія Крылова, Теодора Бунімовича, Павла Касаткіна, Аркадія Шафрана, Михаила Шнейдерова, Александра Эльберта, то амаль усіх іх Цыслюк добра ведаў яшчэ па даваеннай сумеснай рабоце. Всех одели в тулупы, а отцу не хватило тулупа. Ему одели какую-то шинель. И он остался возле этой возницы, но киноаппарат спрятал куда-то. Он вспоминал, что допрашивали немцев, почему вы не открыли огонь. А немцы говорили, что человек был в шинели военной. Мы думали, что следом идут полки. Список за 1944 год после освобождения, он был в свое время секретный, но сейчас уже рассекречен, список партизан, направленных в тыл противника в одиночном порядке. И здесь указан Цыслюк, 1913 года рождения, белорус, беспартийный, образование среднее. Он был капитан по должности, до войны кинооператор Барановичской области. Был направлен в соединение Сидорка. Калі вораг пад Масквой быў разбіты, Цыслюка накіравалі ў пяхотную дывізію заходняга фронта, які цэлы год змагаўся з фашыстамі пад Ржэвам. Але для сапраўды паспяховай працы фронтавога кінахранікёра інфармаванасць і мабільнасць даражэй хлеба. Аператар можа месяцамі сядзець на адным месцы і дарэмна чакаць значных падзей, якія так і не адбудуцца. Кардынальныя змены статусу і кірунку творчай дзейнасці маглі адбыцца вясной 1942 года. На ўзроўні кіраўніцтва Беларусі было прынята рашэнне аб аднаўленні выпуску нацыянальнага беларускамоўнага кіначасопіса «Савецкая Беларусь». Усю практычную працу па адраджэнні беларускай кінахронікі вяла Надзея Каржыцкая, былы дырэктар мінскай студыі. Менавіта яна намагалася, каб у інтарэсах беларускай кінахронікі адклікаць з фронтавых кінагруп Венеровіча, Берава, Цыслюка, далучыўшы іх да беларускай кінагрупы, створанай на базе цэнтральнай студыі кінахронікі ў Маскве. Але гэта ініцыятыва была рашуча адхіленая. Сама ідэя пра адкамандзіраванне афіцэраў з вайсковых фарміраванняў у тыл была ўспрынята як нонсенс. Найбольш ранні хранікальны сюжэт Владимира Цыслюка, які быў прыняты на ўсесаюзны экран, быў створаны ў суаўтарстве з Михаилом Беровым у сярэдзіне красавіка 1942-го. У рэпартажы лётчыкі дакладвалі аб выкананні баявых заданняў, а самалёты ў кадры скідалі бомбы на ворага. З'яўленне менавіта гэтага рэпартажу стала пачаткам новай главы ў прафесіі ваеннага аператара. Владимир Цыслюк
хутка асвойвае баявыя здымкі з паветра. Очень многие фронтовые кинодокументалисты, и среди них наш белорус Владимир Павлович Цыслюк, стали специально при малейшей возможности овладевать новыми, несвойственными для них умениями съемок авиационных. В частности, съемки с очень распространенного массового штурмовика Ил-2. Съемка с пролетающего на небольшой высоте 200, 150, 100 метров над противником, достаточно хорошо бронированного, защищенного от крупнокалиберного пулемета штурмовика Ил-2, позволяла непосредственно войти в соприкосновение с противником и снять реально немецкие танки, реально автомобили, пехоту. Как он говорил, бомба летит, а я снимаю. Тоже довольно сложно, потому что место в самолете предусмотрено на 2 человек. Сзади должен был сидеть стрелок-радист, может быть. Вот, естественно, прикрывая хвост самолета, чтобы на него никто не напал. Вот. А когда летал папа, то просто снимали все оборудование оттуда, и он там с камерой, иначе бы там не поместились. Поэтому, поскольку получалось, что без прикрытия стрелкового такого полет, им всегда давали очень хороших и опытных ассов. Фронтовых операторов было не так много, их было мало. Вот, и поэтому очень берегли людей. Самолеты снимали как разведчики, где расположены части какие-то, какая техника там. Поэтому оператор был и летчик при нем, и задание было поставлено, и он ехал, снимал только то, что ему давали задание. Бой могли снимать сверху, как идет бой. Это тоже могли снимать. Но это констатация факта, что происходит и только. Говорим про съемку самолетов, мы имеем в виду именно съемку для кинофильма, потому что многие считают, что съемка самолета, в том числе для создания карты, топографической карты, никакого переоборудования самолетов или отдельных модификаций, приспособленных для съемок именно кинооператоров, не было. Естественно, самим кинооператорам проводилось инструктаж, обучение, чтобы они прекрасно понимали условия полета, были подготовлены к тому, что самолет летит на такой-то высоте. Это были съемки на низкой высоте, в определенных условиях, но какой-то специальной подготовки или специальных моделей самолетов, насколько мне известно, не использовалось. За 4 гады фронтавой працы ваенны аператар Владимир Павлович Цыслюк толькі 1 раз сам быў злоўлены аб'ектывам кінакамеры. На мінскім партызанскім парадзе Атілія Рейзман зняла момант, калі яе сябру і напарніку Володе Цыслюку уручалі медаль партызан айчыннай вайны з-за кіназдымкі ў прынёманскай партызанскай зоне. Кадры, здаецца, і сёння глядзяцца вельмі сучасна і актуальна. Сапраўды, з тых часоў за 8-10годдзяў нічога ў кінахроніцы, у падыходах да здымкаў кінахроніцы нічога істотна не змянілася. І я лічу, што і мой дзед, і ўсе яго калегі сапраўды заклалі аснову, базу беларускага кінематографа, хранікальнага кінематографа. Спецыялісты па гістарычнаму кіналетапісу сцвярджаюць, пракатны лёс многіх выбітных кадраў баявой кінахронікі нярэдка складаўся парадаксальна, нават несправядліва. Бліскучае вобразнае рашэнне, непаўторная жыццёвая сітуацыя, захаваная на кінастужцы з рызыкай для жыцця кінахранікёра, часцяком не знаходзіла свайго месца ў мантажы кіначасопісаў і фільмаў. У гэтым няма нечага злога намеру, тут зусім іншае. Часам сюжэт станавіўся неактуальным, часам ён проста не ўпісваўся ў канструкцыю аўтарскага наратыву. Бывала і наадварот. Таленавіта зняты хранікальны матэрыял па шэрагу шчаслівых абставінаў нярэдка падымаўся да публіцыстыкі самай высокай творчай якасці, тыражаваўся сотнямі фільмакопій і набываў шырокую вядомасць у шматмільённага гледача. Менавіта так адбылося з кінарэпартажам, знятым беларускім фронтавым аператарам Владзімірам Цыслюком і яго напарніцай Атіліяй Рейзман 16 ліпеня 44-го на пляцоўцы былога мінскага іпадрома. Зрэшты, сама падзея па сваёй палітычнай значнасці адносілася да катэгорыі выбітных, па-сапраўднаму гістарычных. Нельга лічыць выпадковасцю, што класік беларускага кіно Владзімір Владзімірович Корж-Саблін выкарыстаў гэтыя кадры для фінальнага эпізоду эпічнай кінастужкі «Вызваленне савецкай Беларусі». І кінакадры Владзіміра Цыслюка сапраўды сталі апафеозам ідэі новай Беларусі, сімвалам барацьбы і нязломнасці беларускага народа. Савецкі кінарэжысёр Мікола Садковіч, які працаваў над стужкай разам з Корж-Сабліным, піша: «Яны хацелі заваяваць увесь свет
Яны выхваляліся, што пакарылі народ савецкай Беларусі, хлусня. Паглядзіце на гэтых хлопцаў. Хіба былі яны калі-небудзь заваяваныя? Гэта партызаны ў сваёй сталіцы горадзе Мінску. Нямала сярод іх герояў Савецкага Саюза. На гэты мітынг прыйшло 30 000 працоўных Мінска і 50 000 партызан. Разрешите от вашего имени и от имени трудящихся всей Советской Белоруссии, партизан и партизанов, передать пламенный горячий привет доблестным войскам Красной Армии, разгромившим немецких захватчиков и вышвырнувших их из предела Советской Белоруссии. Разгром врага предполагает сейчас начало восстановительной работы в Советской Белоруссии. Под руководством нашей партии, при помощи всего Советского Союза, мы залечим наши раны. Эта историческая хроника для нас важна в том смысле, что это та и есть сверхзадача, которую Корж-Саблин и Садкович ставили перед собой из кинохроникального материала, снятого в Витебске, Гомеле, Минске, Бобруйске и так далее, собрать цельное полотно борьбы непокоренного белорусского народа против поработителей. В Белорусском государственном архиве Музея литературы и искусства сохранился очень важный документ, который вот показывает о том, как два этих режиссера именно работали над созданием вот этого полномасштабного такого фильма, именно «Освобождение Советской Беларуси». И это конкретно дикторский текст, который был написан в 1945 году, это где-то предположительно февраль-март, то есть фактически перед самым-самым Днем Победы. И как раз вот этот дикторский текст «Освобождение Советской Беларуси» дает нам возможность вообще понять, как шла работа над созданием этого полнометражного, очень важного для Беларуси фильма. Пилотный показ состоялся 24 февраля 1944 года в Доме Красной Армии в Минске. Но это была не окончательная версия фильма. Руководство сочло необходимым внести ряд содержательных правок, и работа над фильмом продолжалась в марте, апреле и мае 1945 года. И на широкие экраны Минска и Москвы он вышел только в июне 1945 года. У 1964 годзе было вырашана выпусціць гэты фільм у паўторнай рэдакцыі. Стаць галоўным аператарам фільма і правесці шэраг даздымак было прапанавана менавіта Уладзіміру Цыслюку. Застаецца дадаць, што як мінімум яшчэ адзін партызанскі парад, акрамя найбольш вядомага мінскага, быў зафіксаваны на кінастужку. Партызанскае шэсце, у якім прынялі ўдзел каля 30 000 народных мсціўцаў, 9 ліпеня 44-го у Магілёве здымаў аператар другога беларускага фронта Леонид Качур'ян. Але гэтага кіналетапісу ў Беларусі няма. Яго яшчэ трэба знайсці и докладно доследовать. Это объясняется тем, что фронтовая кинолетопись была рассеяна еще в годы войны. Но сейчас у нас при содействии Департамента по архивам отдела производства Министерства юстиции Республики Беларусь ведется большая договорная работа по сбору кинолетописи и передаче ее в Белорусский государственный архив кинофотофонд документов. Сейчас она в основном хранится в Центральном государственном архиве кинофотодокументов. Он находится в подмосковном городе Красногорске. Адзін з беларускіх кінахранікёраў, хто не пайшоў з чырвонай арміі на захад, атрымаўшы загад наладжваць нацыянальную кінахроніку на радзіме, гэта Іосіф Вейнеровіч. Усе іншыя апынуліся на розных напрамках. Михаил Бераў, Юліян Доўнер і Ігор Камароў рухаліся на Кёнігсберг. Михаил Капкін да таго часу, на жаль, ужо трагічна загінуў на левабярэжнай Украіне, падарваўшыся на міне. Уладзімір Цыслюк у складзе кінагрупы 4-го украінскага фронту здымаў кіналетапіс вайны ў Карпатах. Трохі пазней, калі ў складзе гэтага фронту была створана спецыяльная кінагрупа военно-паветраных сіл, перайшоў у яе. Именно навыки хроникера, а не документалиста-концептуалиста были востребованы в это время. Потому что пропагандистская парадигма, которая была единственно разумной в тот тяжелейший период, и нуждалась в кинохроникерах, которые, несмотря на трагизм событий, могли найти яркую жизнеутверждающую деталь,
воодушевить зрителя материалом, на котором виден масштаб народного сопротивления. Эти все подлинные документы хранятся в Национальном архиве, и мы также можем видеть еще, помимо всего, приказ о награждении медалями партизану Отечественной войны. Причем формулировки писалось от имени Президиума Верховного Совета СССР за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков, награждается медалью партизану Отечественной войны, вручается она Цеслюк Владимиру Павловичу. Он в кадре любил обязательно чистоту кадра, это раз. Он любил обязательно правду в кадре. Конец войны Владимир Цеслюк сустрэў у славацкім Кошыцы і чэшскай Празе. Здымаў гістарычны кіналетапіс падзей у нямецкім Пацдаме. Пасля расфармавання фронтавых кінагруп і кароткага адпачынку вярнуўся на родную студыю. З верасня 45-го года працягвае ствараць хранікальныя сюжэты аб узнаўленні гаспадаркі роднага краю. Тэхніка-прапагандысцкія, вучэбныя и документальные киностужки. Когда он собирался поехать в Белосток, он же не мог просто так взять, собрать чемодан и поехать. Нет, ему нужно было, конечно, прийти в киностудию, к начальству и все объяснить, что у него там жена, что у него там ребенок, что ему нужно, я их не видел, у меня родился в 41-м, я должен поехать их забрать. Это что же не чемодан взять в прихожей и выйти? Киностудия пошла навстречу и сделала его начальником этого корпункта и отправила его в этот Белосток, чтобы он мог встретиться со своей семьей. Опять же, там пошли навстречу и отправили его в Гродно, потому что это ближе было. Владимир Павлович бесперапынна працаваў на беларускай кінастудыі до 1976 года. Зняўшы за гэты час больш за 250 хранікальных сюжэтаў і каля 65 кароткаметражных стужак. Вырасціў і прафесійна падрыхтаваў змену. Яго сын Владимир Владимирович Цеслюк засвоіў многае з таго, што ўмеў бацька. Ён стаў бліскучым кінадакументалістам, добра вядомым своими спортивными стужками. Интуиция у него была потрясающая у Вовки, потому что у него был фильм «В атаке вся команда» про наш футбол русский. И я просто наблюдала, когда он знал, когда встать за воротами, что забьют гол. Или... Вот у него не было такого, что он там летел, видел там... Нет, он вот стоял и знал, что вот такой вот. И у отца было всегда. Он, если выходил на какую-то точку, то он знал. Даже отец меня брал на парад. Тоже отец знал, в каком месте надо стоять, где кто будет. Любой кадр, который смотришь, можно сказать, что он действительно достоин военного оператора. Все кадры были сделаны достойно. И он говорит, поэтому имело место не только военный, но и профессионализм, который был в отце. У него было 3 инфаркта. Ему запретили поднимать камеру. И он ушел в режиссуру, он перестал снимать. Як гэта часта здараецца з высокімі прафесіяналамі, адданымі сваёй справе, іх сыход жыцця азначае завяршэнне значнага гістарычнага перыяду, якому былі адданыя ўсе сілы і талент. Так адбылося і з кінажурнальнай хронікай, якая ў канцы 70-х гадоў усё больш і больш губляла сувязь са сваім гледачом. На грамадзянскую паніхіду па выбітнаму кінахранікёру прыйшла амаль уся кінематаграфічная грамадскасць Мінска. У паветры вітала адчуванне таго сумнага факту, што 23 студзеня 77 года нацыянальная экранная культура развіталася не толькі з непаўторным майстрам беларускага кінарэпартажу, але і з эпохай кінахронікі.